بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال يستغفر الله الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم
سيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلائق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مشاهدين الكرام أرحب بكم أحر الترحيب فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga katautay manghuran balhulmat, kini kita hawaktu ini hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul iban pamudji sinyari kita nyo dihilan waktu maniu tiyo huminang amal ibadat dahin di halawman sin panagnaan hangpu adlaw sin bulan Dulhijjah amu inna itong dahin habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarayaw-rayaw yadlawan sin dunya hipag-amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amu in nakalando in kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-amal ibadat halawman niya. Mga katautay manghuran, tumtumuntan niyo in kasanlangan sin kita niyo mga bariman atawa anak apu Adam amo na in pagtunay sin diakan sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala sarta in tuminggal umanid daing hapiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mga katautay manghuran na in kita nyo ini pia panjari pia karimarita dunya wairu ing maksud buat malengkan amura ing tumunay sin pag-ibadat tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala wairu unsa kutunya. Dahil nga sawabyat to in kita nyo na naglulugto huminang amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan waktu lari luwa na biya nasin mga yadlawan amuin pialari sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hakaywanan yadlawan biya nasin panagnan tanto na sadya in iyan amunayan in sarayaw-rayaw yadlawan sin dunya habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga sabiat to kato niyo mga bariman mapatutuod in sauton tanyo in mga yadlawan ini sin pag-amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala diin in kakausan mo hinanga sarab wayroon makasibo in karayawan biya sin yadlawan sin bulan Dulhijjah ini. Dahil nga sabiat to, katan kakausgausan mo amal ibadat
dahil naman na pagbasa Quran, dahil nga pagdikir, biya nasin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini didikiran mga katautay manghuran siara dahil di halawman sin yadlawan sin bulan Dhul Hijjah panagnanhang po sampai pa ayamut tashrik, balik-balikan mo ini, daranon mo ini liyahan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini hinang maraan sumagawa in tungbas pahala niya lando malaggo mga katautay manghuran hangkan nagita sin Allah subhanahu wa ta'ala wala dikrullahi akbar. Tanto in pagdikir fa Allah subhanahu wa ta'ala in iyan na malaggo tuod in karayawan niya hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga katautay manghuran wasin sanglit iban pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala in pangadjian tanyo hawak tu mahapon ini amuna laung ta in pangagad pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mga katautay manghuran na in uno-uno hinang sin kita niyo apabila di makaagad pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala in iyan di maitong amal ibadat gamayan hinang siya dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karena in kita niyo mga bariman diaraak sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyatawag niya ya ayyuhalladina amanu ati'ullaha wa rasulahu. Ya kamu mga bariman na pagtaat kamu pa Allah ta'ala iban rasul niya Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tawallaw wa antum tasma'un. Iban ayaw kamu manaykuri maling daing dia akan hahal diurungog niyo sin aun pardaakan aun sara biantang sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Diangan katutan yung mga katautay manghuran mga bariman pagtaat kamu pa Allah iban rasul niya iban ayaw kamu maling manaykod dahil sara sin Allah subhanahu wa ta'ala hahal diurungog niyo. Mga katautay manghuran in ayat ini namulan sang kato niyo sin subay tuod kita niyo mamaugbog marad sin aturan sara biantang kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya haparihalan pag-ibadat taniyo pa Allah kaniya haparihalan sin pag-aramat taniyo na hangkan na tanto na sadya bang tanyo kitaon in katan dia akan aun nga sadya rin dun hayan aturan undang-undang hangkan na dia akan kato niyo in humati magpangadji sin agama sababin agama tanyo bukon yan agama tali-taliun atawad dungog-dungogon sadya biyayan singud-singuran sabab kalna ada kala makasingud kita hatao laung biyayan na sampay kita malaung day sab biyayan atawa makarungog kita hatao laung na sampay kita malaung day sab na hangkan na rin di hay ni siyara katutan nyo in magpangadji atawa bang aun mga pakaradyaan biya ini pag dihil nasihat na siyara katutan nyo in dumihil kita nyo waktu mga katautay manghuran karena in iyan amuyan ini kahidjatul sin pag-aramatan nyo hikaingatan nyo magad pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manghuran yari kita nyo hapanagnan hangpo adlaw sin bulan Dhul Hijjah tanto na sadya aun mga ibadat bendi halawman niya tartanto biya na sin pagkurban na iyan mga katautay manghuran siyara katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya hahikang po kasubangan sin bulan Dhul Hijjah kato niyo amungin wala na tiyakdil maghadji tahun yan na yari kato tanyo siyara in pagkurban mga katautay manghuran na ini mga katautay manghuran in hukuman niya sunnatun muakkada
amuin sunnat mapatutuod hinangon sin mga bariman makakauskan niya. Hati niya di manjari pahil-pahilon in para kala ini mga katautay manghuran misan siya sunnat hatat kala makakaus kita na subay tuod ta hinangon mga katautay manghuran. Sabab karena apabila tinggalan ta in hinang ini atawa wala tayaga din aturan niya tanto sabab sin panggaan-gaan ta laong tabihan sunnat dababiyahan atawa di da kita magbusabihan sunnat dabiyayan na inyat to tanto na sadya na langgal sara indyat mga katautay manghuran sabab karena tinggalan ta in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hahal makakaus kita sa kaula-ula inyat to panggaan-gaan ta na ini ni hatat kala biat to in kahalan misan siya para kala sunnat magdusa kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab karena labay panggaan-gaan mga katautay manghuran sunnat daba dira kita mga magdusa biyan na ayaw mga katautay manghuran sababin ini sunnat muakkada sunnat mapatutuod siya hinangon sin tiap-tiap bangsa muslimin makakauskan niya na ini ibadat lando kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang tanyo hay kahangpo kasubangan sin bulan Dhul-Hijjah sampai beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya in kalabdian sin pagkurban ini beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ini labi ahabbu ilallah kakasihan tuod nakalando sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon hikampu kasubangan simbunan Dhul-Hijjah amunan irakatud dam aming magpatu kau dugo magsumbay kau kurban biyan sapi naka kambing atawa unta biyan atawa lang takabaw lamud dato siya sapi biyan atawa bili-bili lamud siya kambing. Na ini ni mga katautay manghuran lando tuod mataod in karayawan niya sabi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah biquruniha wa azlafiha dumatong ini hadlaw kiamat iban tanduk niya kuko niya sarta in amuin dugo biyayan hari pa siya sumampay pahinlupaan mahinang nayadto parsababan hikaampun sin pardusahan tanyo subhanallah mahinang parsababan hikaampun sin sallallahu alaihi wasallam tatibu biha nafsa bang kamu magkurban napiun niyo in sarayaw-rayaw tiragbusan sin amuin binatang biyayan dengan mga hiyalay sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta pag-ihlas kamu sin amuin niyat niyo ayaw kamu magmaikot amuin pisabilillah in pagbaranja niyo sin pag-ibadat kurban yan na ini ni mga katautay manghuran biyantangan sin sara biyayan aun amuin sa aturan niya aun waktu niya mga katautay manghuran in waktu niya puasam bahayang puasam bahayang Idul Adha tumagna na rin doon hayaon in amuin pagkurban bang mo ito papuason sampai pagkhutba dumungog nakaw na niya tulabi abdal na amin in waktu niya mga katautay manghuran di tanyo manjari sulangun biyayan sabab diita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis niya amuin mga tao tuuron nila sulangun in sara biyayan kaya ingatan nila diungog nila in aturan sin pagkurban na siyara biyayan sunnat mapatutuod hinangon bukan aja si ordinary sunnat mga katautay manghuran sunnatun wajibah sunnatun muakkada amun sunnat mapatutuod siya hinangon sin makakauskan niya na day nga sabiat to subay akaron insara biyayan na amu insara ni puasam bahayang Idul Adha
narendihay ni bangkitan niyo sumulang amuin sumbay untan niyo na in binatang biyayan hari pa hikatindog in sambahayang Idil Adha tanto na sadya daindihay ni simulang nakita niyo paaturan sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam balikan ko biya salawat bang hangkan hinang taniyat to bat sabab sin panggaan-gaan ta asal da sunnat dari la kita magdusa atawa guide sin tiuod pa biyayan misanta diurong og insara biyayan kaya ingatan ta diara kita magkurban pag-us di kita magkurban himinang kita aturan sara long ta hasupay pagpajamu biyayan sumbayon na sindum na ini mga katao tayo manghuran nagdusa kita sa mata wa ta'ala karna tiuod ta in panulang inirihan bukon ini amo inlong ta mga mapatut hinangon sin mga bariman amo na inin ayat gayta sin Allah Ya ayyuhalladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw wa antum tasma'un. Ya kamu mga bariman, pagtaat kamu pa Allah, pagtaat kamu pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya akaranin sara niya. Hindi akan biyayan. Wala tawallaw, ayaw kamu manay kuri, maling, day nga sara yan, wa antum tasma'un. Hahal diungog niyo yan. Kaya ingatan niyo. La ilaha illallah. Matao din ni mga katao tayo manghuran masatan niyo biya ini. Diungog biyayan insara magsambahayang jamaa pa masjid pa mga sumarawa masi-masi di da sumambayang pa masjid. Diungog hamasatan niyo iba haram sumarawa masira di dumuhong di nga pag iba diungog masatan nyo ini in siara sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga muslim makaraos in pagkurban sarta biyantangan sara waktu puas sambahayang Idil Adha sumarawa masi-masi aunda mga bangsa muslimin tariya dakuman amuin huminang sila kandi nila sara biyayan sumbayon na sinwakto rum pabiyayan na ini mga katao tayo manguran amo na inimbita sin Allah subhanahu wa ta'ala wala tawallaw ayaw kamu manaykod nga sara yan wa antum tasma'un hahal diungog niyo biyayan sabab ini na dosa ini pa Allah subhanahu wa ta'ala dosa pa Allah subhanahu sa tiud tatinggalan in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta nagpasaula-ula pa kita biyayan amin himinang sara biyayan laong tay pagpajamu biyayan na misan pa turun ta marayaw mga katao tayo manghuran sara sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sa biyati mapatut hinangon sin kita niyo mga bangsa muslimin in mahad sinamu india akan kato sara sin Allah subhanahu wa ta'ala na in ayat ini mga katao tayo manghuran gayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumunong ayat niya wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un ayaw kamo sumingod maun biya sin mga sila nagkabtangan diungog namo biyayan kaya ingatan namo na, kaya hatian namo na, in pagkurban inyan siara. Sumarawa masi-masi nila siyulang, wahum la yasma'un. Sa ingkabtangan nila yato, sa kaula-ula, wairon da sila nakarungog parman sin Allah subhanahu wa ta'ala sab wala nila radiyungog. Wala nila rayagad indiungog nila sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini ni mga katao tayo manghuran, di mapatut hipagsipat sin makita nyo nagdaraawa bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kala na in mga sipat biya ini, sipat sin mga munafik. Sipat sin mga munafik. Amuin, pahil-pahilon nila, di sila marad sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diungog nila, mataki sila umingat humati biyayan
sumagawa siyusulang nila biyayan. Waliyadu billah. Nahahali ni mga katao tayo manghuran, baldosa in mga katao tayo manghuran, amuin misan sa mata-mata, kaya ingatan nila in aturan, sin pagkurban, subay-sumbayon, in binatang puas sambayang Idil Adha, manjari, wala nila tuyagad, tiyuod nila, na inya baldosa sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, karna mga katao tayo manghuran, siyulang nila in sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amu india akan kato tanong ipapatunay hay kaampo kasubangan sin bulan Dhul Hijjah. Amu na inin ayat mga katao tayo manghuran, diungog nila sa kaliwala nila rayam manang dayan diungog nila ito. Nagayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ayat, inna syarrad dawabbi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Dita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga tao ini amo na inin sangi nagpananap din di harumi, amo in sum bisu daing hakasahunnalan, misan nila diungog biyayan hatat kala waya nila yamanan yagad, in sila itong sila bisu parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukmun, na kallo sila, na umaw sila biyan, hatungod sin kasahunnalan, la yaqilun, ang pasipat sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon, di magpakin akkal nila, wayroon akkal nila biyan, wayroon akkal nila. Sabab may tama katao tayo manghuran, in mga manusya simulang sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto na sadya bangyaw in akkal niya, marayaw piyakay niya, na in palarihon niya, amuin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, bawbugan niya, hitunay niya, hasupaya mahinang niya amal ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in ibadat diabantangan na sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagusdi taagaron in kita nagdusa kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa kaula-ula giyaang daan tayat to, misan siya sunnat biyayan, hindi ni itong sila sangi na kaunan sin mga manusya yapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katao tayo manghuran, in pagkurban ini na ini aun sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkita niyo magkurban, bahagiun siya magto, inang kabahagi na kaunon sin baran mo, iwan sin family mo, hikadwa bahagi, hipagsarak ka pa mga balhajat, hikatu bahagi, hipaghadya pa mga daigbay, kakampungan, kabakayan, misaning kaunan nila makaraos, inya to hadiya in tawag, karena ikasum sin pagkasilasa, iwan pag-ulong-iulong hantara sin kita ng mga bangsa muslimin. Mga katao tayo manghuran, ayaw kita niyo amuin mag-anad-anad, sumulang pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena hasakahara pangatud ta in iyan makaanda sunnat daba, di na kita magdusa, way tayalraan, mainkan diara kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mang kita makaraos, na in iyat to, itong siya panulang, pasara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan na sampai dita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atungod sin pagkurban ini, mandabaha qabla salah, palyu'id makanahu, palyu'id makanaha, amuin udhiya mga katao tayo manghuran, baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyo-siyo in siyumbay niya in binatang, hawayroon pakyatindog in sambahayang, bianasin kari siyumbay na biyayan, karena ipagpadyamo na inyat to, baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, balikan niya in pagsumbay niya yato, in lagbo sin pakaradyaan dia akan pagkurban ni mga katao tayo manghuran. Laong sin mga ulama, in lagbo niya
diin Rasul sallallahu alaihi wasallam magdaak papabalik in pagsumbay niya, magsumbay siya magbalik bang ini amuin pakaradyan makaandaan biyan na matawd yan mga katawtay manghuran masatan nyo ini amuin na nabiyak sa nabiyayan sumulang pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin diri hilan na waktu biyayan matampal na biyayan kaya ingatan nila na diungog nila na kaya sampayan na sila sin kakuruhan sumagawa na masi-masi sila sumulang na amo na inindita sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat biat batan yung kaina sangingi na mga manusia asum mataw bisu naita sila tungyanan bisu diungog nila sumaga wala nila rayamalan wala nila rahinang na mataw diyan pila na yung ayat kahadis-hadisan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala diungog tanyo sumagawa piyahil-pahil tanyo rabiyan na ini ni mga katao tayo manguran di mapatut hinangon si mga bariman amuin himaanid himahalli day nga siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab kalna in panulang pa sara sin Allah subhanahu wa ta'ala in iyan biyayta sin Tuhan Rabbul Alamin falyahdarin ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim na umanid in mga sila mataki sumulang day nga pakaradyaan sara si Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin pagkurban ini biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatu abikum Ibrahim sunnat sin ama niyo hinabi Allah Ibrahim alaihi salam demikian sunnat niya pa ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-uusulangon tabiayan na parman sin Allah ta'ala umanid biyayan humalli maita in mga tao sumusulang sin sara ini antusibahum fitna amuin paratuman na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala fitna hapangatayan nila amuin di na sila tunyukan sin Allah ta'ala makapagtaat makapag-ibadat mahuntul pa Allah subhanahu wa ta'ala maon na sila kalayungan aw yusibahum adabun alim atawa kubdanan sila bala maulul siksa maulul ding Allah subhanahu wa ta'ala sabsin panulang nila ito ini mga katao tayo manghuran tanto na sadya pakaradyan dakula sabab karna in Allah subhanahu wa ta'ala nagbabanda biyan ayat niya ini amuin pahalliun diyan wayron to dapat in kita niyo subay makadbiyan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala iman sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam di tanyo manjari palabihon in sara atawa aturan sin pagkahitan niyo manusia aw niyan mga manusia na hinang nila aturan amuin lang ta in pag sumbay biyan sin binatang biyan doon pa biyan di nila ararunin sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin biyan tang kanila in pagsumbay sin binatang puas sambahayang di nila to agarun may tayo to sab sin hinang na aturan sin pagkahinila biyan piagbibiin sin kaapuan biyan la ilaha illallah na ini mga katawtay manguran pakaradyan dakula sawab karna in ini na sifat ini sin mga tao kupur pa Allah subhanahu wa ta'ala amin palabihon nila in sara sin pagkahinila mainkan yaon parahal yaon na lang ta insara sin Allah subhanahu wa ta'ala man sin Rasul niya kita anin ayat mga katao tayo manguran parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kahalan sin mga tao kupur kahalan sin mga tao kupur amin liangan kato tanyo di sumingod kanila sa bangkitan nyo siningod kanila nabita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makalamod kita nyo kanila kita anin mga katao tayo manguran parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha qila lahum تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون
apabila baitaan sila agad kamu sin amuin piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala man sin rasulnya sara sin Allah subhanahu wa ta'ala na in agarun nila amuin aturan sin pagkahin nila biya sin kaapuan nila biyan para man sin Allah ta'ala in ari sin mga tao kupur ini magsisirik in ari nila na mamarahinain kiabutan namo panghindo aturan din sin kaapuan namo amu yatin agarun namo na biya tal sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaput sin kiamaasan awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an in kaunan sin kapuan nila kiamaasan nila wayroon pangirab uno-uno biyayan parihalan pag-agama hangkan na mapatu amin agaran nila sarta bukon yato kanila yung pamandu wayroon sila kahidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na subayrain agarun tanyo insara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasulnya sallallahu alaihi wasallam ayaw tanyo palabihon in amuin kabtangan sin hisiyo na pagkahita niyo dahil nga hadis sin rasul sallallahu alaihi wasallam matampal biyan biyaran tangkato tanyo biyan mga kataw tayo manguran hambuk ayat amuin banda sin Allah subhanahu wa ta'ala tamanga tao matari sumulang biyayan sinsara di magad afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd in kaunan nila ini na piun nila sadya biyayan in amin bawburan nila adapun bang makasulang paaturan nila atawa pa kanapsuhan nila di nila agarun na nagbanda in Allah subhanahu wa ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitab magparat saya kamu pakaibanan panghindo halom kitab wa takfuruna bi ba'd sarta in kaibanan ni sabdi nyo agaron pagkupuran niyo sulangon niyo fama jaza'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayatid dunya banda mga katawtay manguran wayroon tumbas siksa sinisiyo-siyo na huminang sindamikyan hayni buat malaingkan kajul janaan dahil di hakabuhi dunya summa yawmal kiyamati yuradduna ila syaddil adab mahuli adlaw kiamat magpabalikon na sila madto pa siksa pangsan lando makusog waliyadu billah maita ini mga katawtay ng uran sabsin wala nila yagad insara sin Allahu subhanahu wa ta'ala wala nila liya biogbukan gamayan siyulang nila na mga katawtay ng uran yari kita niyo hapanagnaan hangpo adlaw sin bulan Dhul-Hijjah na aun mga siyara dan dihi hayni amal ibadat subaitan niyo paunun bang karausan tanyo haamuin makaagad hasara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya nasin konsumyat to nen kita niyo sama-sama katan magpuas sa biyan yawmu Arafah karena ini beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ahtasibu ala Allah ay yukaffirat as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu ini huwat-huwat ako pa Allah subhanahu wa ta'ala ikakiparat sin dosa siri-siri sin tahun susungon iwan sin limabay hatinya 2 tahun mga katawtay manguran sara ini mga katawtay manguran ayaw tanyo gaan-gaan yung biyayan sab sunna ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag adlaw ikangpo kasubangan na din dito hato siara katutan yung mga katawtay manghuran in pagkurban amuin mapatut tanyo tuod hinangon dahil hadiakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kakausan tanyo amo na ini mga katawtay manghuran in mapatut tanyo pag kainahunan amuin hinangon sab in ini amu ini indata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinang ibadat in pagpaliyad sin amuin binatang diyan pagpaliyad sapi hikamumpaat
Sabi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi kulli sya'ratin hasana, tiap-tiap buhok bahiru sin binatang piag kurbanan iniyan itungon karayawan. Subhanallah. Di masay po ang taod mga kataw tayo manguran. Bahiru sin binatang piag kurbanan mahinang karayawan. Saltain ini na sunnat pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan sin Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. In amuin hikmat sa lagbo-lagbo rin dihay ni mga katao tayo manghuran, bang tanyo sadya kaingatan, puasin kaibanan kalabyahan niya, dahil ha tungbas pahala sa taud-taud. Uno, amo na lang ta ihya sunnah, pagbuhi sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na subay tuod mapatut paunon tanyo in pagkurban ini bang tanyo kakausan. Sarta akaron tanyo in sara biantang. Dahil hawak to niya amuin puasang bahayang Idil Adha. Sarta in pangumulan sin amuin binatang bang amuin long ta unta in pangumulan 5 tahun. Sumud na paunong tahon in sapi 2 tahun, sumud na pahikato tahon in kambing hangka tahon, sumud na pahikarwa tahon, bang aon bili-bili na masuok na siya sa kurang-kurang mag-angkatahon na biyayan. Na ini ni mga katao tayo manghuran, sara biyayan, biyan tangan, biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta biyata kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga di mapatut biyayan. Biya na sin amuin lang ta napipiul, nababali biyayan, nasasakit, katilasan magtuin sakit, biya na sinihinglaw malamma, kaya kaangog biyayan, atawa nabubuta in amuin binatang di manjari ni mga katao tayo manghuran. Sarta amuin lang ta nakalanduin kayog, wayroon na unod, damit yan in nakalanduin laas, amuin di nakayahon, na in iyan di manjari pagkurbanan mga katao tayo manghuran. Manunjokin ini amuin sara tuod mapatut hinangunsin kita ng mga bariman. Tanda niya piatarrang ampa piatarrang kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na di tanyo ini manjari daan-daanon mga katao tayo manghuran. Na amo na sadya insaitan kuntara tanyo na subay kita niyo umali dahil ngamin panasat niya biyayan. Sabab ka na insaitan kuntara tanyo mga katao tayo manghuran tumtumun tanyo sa kahaba aun biyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sara biyayan biyakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na yan humapa biyayan umagpang hari na kita nyo kaagpangan pasulangon kita nyo hangkan na makasakop na kita nyo biyayan aun sapi binatang biyayan di na makatakad puas sambayang Idil Adha. Doon pa biyayan sumbayon na. Astaghfirullah al-azim. Na ini sa mata-mata daing ha panasat na sinsaitan pa mga bangsa muslimin malammain pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Malammain pangagad nila pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian day nga panasat sinsaitan kita ang mga katao tayo manghuran. Bang waktu'y pagkukurban dia ini mapida in mga bangsa muslimin tumunay sin pagkurban. Mainkan makakaus, parahal makakaus, subhanallah. Makaajayb. Sumarawa, di huminang, di tumunay sin mga biya ini biyan. Sumarawa bang pakaradyaan langgal sara pagpito pagto na pagkainahunan tod sapi mandangan di alagbuuno
Eid Milad, pag birthday, yan pakiyaganap pag anniversary. La ilaha illallah. Nain ini mga katao tayo manghuran sa mata-mata panasat na kato taniusin iblis iban si mga tindog niya apabila matari na kita sinhinang langgal sara wayroon siyara kato taniyo huninang kanya matari na kita si mga hinang biyayan adapon mangs amuin hinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sing pagkurban wayroon baya ta way subta biyan nain iyan subay kita magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala karena manunjukisin yari na piyaghulaan sin iblis in long daghal ta biyan piyagmanjaan na kita sin iblis wal iyadu billah subay magtawbat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala karena makataw tayo manghuran na biyaraak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in magtaat kaniya iman para Rasul sallallahu alaihi wasallam magad sinsara biyayan hambuk ayat biyayan amuin bang kita sumulang sinsara hahal biungog ta kaya ingatan ta biyayan nagbanday na Allah ta'ala wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi ingatan niyo kamu sumusulang biyayan di kamu magtaat pa Allah iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kamu sumulang sinsara ingatan niyo na Allah ta'ala pagangan niya na in antara sin pangatayan niyo iban pag-iman pagtaat kanya pagangan na sin Allah subhanahu wa ta'ala sa hati niya di na makabatok in manusia yan manituyan na manghinuwas pila sadya in kaya sa akupantan yung mga manusia sumusulang biyayan wala nakapagtawbat di nga pardusahan siyampay na sadya yabutan sin ajal niyatay halaw panulang wala na pindain kahalan matukasin pangatayan uno hangkan niya to sab sin siksa sin wala niya yaka din sara sin Allah subhanahu wa ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahum para man sin Allah ta'ala duwaing ayat at kala sila simulang nananaykod na nyaling na di nga sara azagha Allahu qulubahum tiyaling na sin Allah ta'ala pangatayan nila amun wayro na tiunyukan sa diulan na sila sin kabayaan nila namataw biya ini mga katao tayo manghuran subay kanyo pagpatilibunan pa Allah subhanahu wa ta'ala subay ratud kita niyo magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya magad sin sara biyayan biyahayan sabab karna biyahayan in sifat data kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga bariman matan sami'na wa ata'na biyungog namo salta magad na kami subhanallah biya ini mapatut na kataw tayo manghuran biyungog namo salta magad na kami na yung mga Yahudi sami'na wa asayna diungog namo sulangon namo wal iyadu billah mataw biya ini masatan nyo nagdaraawa bang sa muslimin diungog nila sumagawa kaino-ino siyusulang nila rabyayan pagkurban ibadat sa lago-lago makamin sa nalumang katahon sulangon in sarap biyayan sumbayon sindum pabiyayan waliyadu billah na inini sa mata-mata mga katao tayo manghuran panulang tanyo pasara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sipat si mga Yahudi biya ini di sab umian di umian di biyayan halupan sin guru magpasampay sumagawa hakakahinang di nila to agaron na sipat si mga Yahudi mga katao tayo manghuran sami'na wa asayna diungog namo sumarawa siyulang namo da waliyadu billah ima kuani sab kupur ingkaunan nila di isab dumungog biyayan di dumungog na hangkanin ayat pagsusun nila hadlaw kiamat qalu law kunna nasma
In mga tao ko purisab, in kaunan nila, inagi nila bang nila, ipasurong na sila pala mapinal ka jahannam, inagi nila, bang sadya yung kaunan tanyo, di mungog, aw na akil, atau yatay tanin akal tanyo, makun na fi ashabis sa'ir. Di sa ini kita nyo makalamod dan di makasud pala mapinal ka jahannam. Na dua sifat ini mga katao tayo manguran, liangan katuk, di kita nyo pasinguron. Yung mga Yahudi, dimungog sa siulang nila. Yung mga tao kafir, mga Nasrani diyan, di to dumungog. Nain kita nyo mga bariman, in mapatut hinanguntan nyo, sami'na wa ata'na. Diungog na mo, mahad na kami. Biya hayang mga katao tayo manguran. Magtawbat kita nyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, karon na mga katao tayo manguran, in amu in laong ta, dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala siara niya na ini manunjuki sin kabuga po Allah subhanahu wa ta'ala. Dalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa inna dalika min taqwal qulub. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, indamikyan mga dia akan yan. Dia na sin pagkurban, dia na sin pagpuasa adlaw Arafah, pag naik haji, iban sin mga hinang dandun hayan, diyan tangan sara waktu nain iyan hisiu-siu in magad manglaggo kanya tiyo na inila hindi akan dia sin amuin aturan yakad nila dalika min taqwal qulub. Indamikyan niya manunjuki sin kabuwa sin pangatayan, kabuwa sin pangatayan hati niya in mga tao simusulang sin sara sin Allahu Ta'ala, bang pagkurban di tumunay, sumagawa bang pagpito, pag-idmilad, amo yating katarian biyayan, manunjo kisin wayrun kabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katao tayo manghuran, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay tanyo agarun, pagpatumtum, iban panghimati katut tanyo, hari pa mabut in amo in laong ta, ajal. Sabing kita nyo ini, na dahin di dunya hatangaran biyayan sin ajal tanyo hangkan na ayaw kita nyo mag-ug sin alta ipagkurban bang kita nyo makakaus sabab karna diaraak kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Pag napakakamu sin diin na yung kiarijiki na mo kaniyo hari pa dumatong pahang katao kaning kamatay. Hita unin jumat mga katao tayo manghuran, magsusun na inanus siya. Magsusun sampay sumilawak na inpamong niya. Hatta min kabiyayati ahadakumul maut. Qala Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan ko, pabalik ako matupadun niya, misanda ko man sa saat. Naita paasaddaqa wa akum minas salihin. Magtabarro ako sin pangalta. Subhanallah. Yari nakita niyo biya ni pagtatabarro sin pangalta ipagkurban. Subhanallah. Time na ini mga katao tayo mamuran. Wa akum minas salihin. Iban aunon ko na yung ginahawaran ko dahil nga mga tao salih. Hinda siyo ini amuin mga tao niya magad sin sara sin Allahu taliwan sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam, di sila magpanulang. Amin mga tao salih. Adapun in mga tao sulang na yung tawag kanila pasik. Hati niya guwa sara. Guwa sara mga katao tayo manguran. Na yung parman sin Allahu ta'ala, wala yuakhirallahu nafsan idha jajaluha. Wayruun tuud patarasaun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ajal niya apabila dimatong na in waktu niya di na sumungin waktu, di na matarasaw sana siya magpatud. Wallahu khabirun bima ta'malun. In Allah ta'ala sangat pandai pandikal pakakahinang niyo tungbasan niya in kakahinang niyo marayaw hangkan na mga katao tayo manghuran in karayawan ini paglugdo tanyo huminang amal ibadat din di halaw man sin panag nga adlaw sin hangpu adlaw sin bulan Dhul-Hijjah in katan karayawan yan magbalik dakato niyo in Allah ta'ala di maghajat sumakawa in makasusa bang kita
di marad sinsara, di kita tumunay parahal makakaus kita na iniyan parman sinallahu ta'ala yung piyagmaikutan ta buko ni siwang isiyo sa ginawabaranta. Wa may yabkhal fa inna may yabkhalu li nafsihi. Isiyo in amuin nagmaikot wala nila yagad in sara sinallahu ta'ala di anasim pagkurban parahal makakaus sila nabunal tuod in piyag-ikutan nila yan ginhawabaran nila. Waliyadu billah. Namura-murahan mga katao tayo manghuran amuin maawon kita niyo day nga mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin data niya pabashir ibad pakuya ka in mga ipon ko hindasiyo alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah parman sin Allah ta'ala pakuya kay mga ipon ko hindasiyo amuin mga sila dinungog sin kabtangan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala ang panilayagad unuin labi mareo den dunhayan piag-anggaw taan baran nila biogbugan nila sila nayat tu parman sin Allah subhanahu wa ta'ala imakya hidayatan kya panduan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga katao tayo manghuran matarbilang kita nyo dahin kanila bayan amuin sa kahaba karunguan tanyo yung partawakan sin Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu atawa Rasul sallallahu alaihi wasallam hinangan nyo India ini bangkam makakausda akarun tanyo natin sara biyayan baugbukan tanyo hinangun tanyo ibang tulus ihlas kita nyo insyaallah subhanahu wa ta'ala pakuya ka laong parman sin Allah ta'ala yung mga tauyan sabihin sila halawm na sila pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala magparuntungan sila dunya akhirat mura-murahan mga katao tayo mangurang patubtubon namo dahil dihay ni barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim itukbal namo kanyo katan in salam dua wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.